کی بوده 7 ماه تقریبا روشمان سونرمان لیدا قوتي تزيمكا قوتي بس يكم طفل قوتي سري اوتي ده نازم بون انه دوقله قوتي بس اوتي ده وهاتنا خستخاني عمليات ما كرت بيش وقتي 7 ماه تقريبا هات ما عمليات ما كرت او هات دري قوتي يعني كيسي اوتي ده نازم بون انه دو سره قوتي يعني زيمكا ويكي يعني کسی او لسه سریا گویی آوا نازم کیسه نازم چیه سونار مالیدا گویی هر آواه. باشه. روشی تندرستی دایکی چونه است؟ باشه الحمد لله هیچ عیبی نیا و تقریبا ساعت 3 استناو عملیاتی ساعت 4 اشتوایان کرد و الحمد لله هیچ عیبی داکی نیا و من دارک و درین مردیا و من دارکش الحمد لله توا من خلکی روجا با می سوریه خامشلو. بله. و تقریبا دسار لیرم ل 2013. لكوي دادنيشو لدارتو ظروفي وي زاروكيكو ندرس بو دكتورة بيري تشج ورعقود والله قوتي أو من دركتان رسمة كمان بشاني عنده قوتي أو تماشى بكنا هرون توا عمليات يعني شكرت وروشت باشا أب زاروكي كو دواج هوي هبود واد نوكل ناف شيشيه يعني ده شاو ديريه ده شو لناف الشيء بله